Bai, sistema honek daukana da, ordenagailuz ohituta dauden helduk edo ikasleak aukera dute, idazteko aukera dutenak, ordenagailu bidez erraztasuna dutenak, honekin aukera dute boligrafoz egin beharren, euskoz egin beharren ordenagailu bidez egiteko. Bestalde, daukan beste abentaila bada, gero azterketen zuzenketa prozesuan, ja eskurik ez dela sartzen dana, ordenagailu bidez egiten da, inork ez ditu manipulatzen azterketak eskutan hartu eta eskaneatu eta baizik eta dana ordenagailu bidez egiten da, fitxeren bidez egiten da, horrek erreztu egiten du bidea, eta gero hirugarrena da, azterketa hobe bidez, sistema honen bidez egiten da neurrin, hiru trebetasunak, lautik hiru trebetasun ordenagailu bidez egiten direla, eta azkenengoa mintzamenarena, azken froga, beste guztiak gainitzen dituztenak, horiek era tradizional batean ingo dute azterketa. Hizkuntz egiaztatzegintza prozesuan bide berri bat dau, zenbait hizkuntzetan zerbait egin da honen ingurun, baina gure asmoa da honekin jarraitzea eta baita ere honen bidez, sistema honen bidez egingo duguna da orain arteko deialdi erraldoi horiek nolabait esateko atomizatu eta txikiagoak eginez, P ertainean. Gure asmoa da ez deialdik egitea gaur egun bezala, baizik eta guzteko egutegi baten barnean azterketa prozesu horiek irikitzea eta aukera ematea ikaslei eta helduei azterketak egiteko. Bueno, por un lado, a todos los alumnos y adultos que aprenden euskera y tienen más facilidades para escribir por medio de ordenador, pues es una herramienta que facilita esa labor y no hacerlo con bolígrafo y papel de manera clásica. Por otra parte, lo que permite es no manipular los exámenes en lo que se refiere a la gestión de la evaluación, que es decir, en todo el tema de escanear los exámenes, transferirlos a otras personas, etcétera, sino que ya todo es vía archivos, vía ordenador. Y luego, por otra parte, este sistema permite que 3 competencias de las 4 que se evalúan o se certifican, hacerlo por medio de ordenador. Lo que se pretende es, de alguna manera, quitarle fuerza a las 2 convocatorias anuales que se hacen y se van presentando alrededor de 10.000 personas. A través de ese sistema lo que nosotros haríamos sería, a medio plazo, establecer en el calendario anual determinadas fechas para hacer estos exámenes, de manera que la gente pueda acudir a hacer puntualmente estos exámenes y quitar ese peso de las convocatorias que son grandes a lo largo del año, ¿no? Ese es el objetivo fundamental que se plantea a medio plazo.